ngin keno om mi kinong kersan jong bar hapan keno ibte ki weipat ki beli subut ki weipat ki nak weipat ki jat mendriu le se mo lada kamaran reting ka bangala the ye ka scheme katto ngala pendu ye ka pansiat ka bor ji klajat ki bala pini bor ye ka dor bar snong maran reting ki jit panai ngatang sam spa ngan le kum no ngamna bangai denem dene lada ngayo tampang si spa na maran reting ni dak job akan election. Tapi kemarin ting kan jawab. Ada kita kuah bagapan siap kan tim nama kini kita cakap mata kita keluar pengenala bagapan siap kan tim yang ban mata ngelayo jadi pergilah lagi jadi sharp jadi kita harus jadi siapa kemarin ting pergilah kemen ular empat dan kini kita kemen kecuki dari kini pat kadai kecil kita nonglim kawangi kum di pat kini kita lari kita tang kendiat lu kita hop lari kita tang kendiat kita baik ngin nom pendam tak terlele tu. Akan japat kebaca ngalarai nganum pendam agak besni ngalarai banganum di pigi paipa ngalarai banganum i pigi paipa ngakwa apa mapi tenrai ba pinum i yang nigalenti kabang lahikai play un kurku pi lesok selagi ingisam wanum sano chu watnum perkhat Britman sim wat sosir barden udan ka kerteng jong barden ke im wala da long wemeli kerteng jong barden ke im wala da long wemeli Ukulom jong barden un prekamhi lada long umli nganum syak panong panleben ya na mata phim de bandon ya ka sim ka sosial phim de bandon ya ka sim ti ringlet ni pen scam pat ngenum syak dan lele rem pat jingut ya ka jingut ke sepakat ke ni pat snino ya ka jingut ke sepakat ke ni pat wanam i soba ya ka lenti ka banglahi kai pi namar tangai lada ublehi udah i ya ka chat video ji kan sawan ke cinta Markiong hadian jumlo o halendet jumlo karon besi tingsan tingin si ka step ka pernah ondaw niu lo una jano nangi tingin de balong kibadu mensi inde balong kibadu jinterman te ngangan de ubri ubas musik tamma kani kesi mangalong noelam juga pati kertong gi pengepenging remlut di job tangah kadi ke jinja abrom nga ko president juga pati ngam sila pan pejok wala rang la tristong Ri, kaya ka ba nasnuto ko? Nalalit ya ka ba bahatam? Namsim i kertong kizunga. Nalalit keleng. Wala na ngimdon ya kalat kalenti ka ba kraw? Nalalit panay na chika siya ka baklan. Ri, kipad pa kitang syarong hakata ka umsaw jong kabor pisa. Ginong kuno. Ri,